mushumo elelwa avho vho lovhaho musi vho ḓifunga kha u ita mushumo wavho. Vhashumi vha mutakalo vho hulisa vhashumisani navho vho lovhaho. Khombo ya muthuthubo we bvelela phanḓa ḓuvha ḽa Khusumusi vho sia vhathu vha fhiraho malo vho lovha, o katela na vhashumi vha mutakalo vha fumi na vhavhili. Vhaongi vha rathi vha vhone phangami kha u lwa na vhulwadze ha COVID-19. Vhararu vha vha tshi khou bva kha wadi dza vhadzadze, ngeno vhavhili vha vha tshi khou bva kha tshigwada tshine tsha shuma na vhana vhane vha kha ḓi tou bva u bebwa. Mureili wa henefho vhuongeloni na ene o lovha. We know that there is a drought of training of nurses in South Africa, especially the specialty nurses. We are already struggling in filling up the post for the specialty nurses, and then this loss has worsened the situation. Mashaka vhashumi vha mutakalo vho lovhaho na vhone vha vhe hone. Vhashumi vho elelwa vhashumisani navho. Two ladies, Khuthatso Makhopane and Nompumelelo Shezi. People, these were the two ladies that you know that when you've got them in your unit, your ward, it's covered. Billy boy, bogu mfana, bogu baba, bogu indodana, bega yogonke, bogu mtana ongamthuma no magnini. He'll never change the face. Bodo ya vhuongelo ha Tambo nayo niyo elelwa vhashumi. Wa madzangano a vhashumi wa mutakalo dinosa na nehau vari kha u vhe na miholo ya khwine ya vhashumi khathihi na u khwinisa nyimele ya kushumele hu itela u hulisavho vhashumi vho ṱuwaho. We cannot rest and ascend podiums whilst we are quite aware that these people that have departed here are the people who have no increases and when we speak. They are dying now without their 3%. They are dying now when the government that we have put in power unashamedly tell us ukuthi basizamile. Vamadzangano vhadzulapo na vhone vho elelwa vhashumi vho lovhaho. Muhasho wa mutakalo Gauteng uri ṱhoḓisiso dzi kha ḓi ya phanḓa nahone muvhigo u ḓo bva u si kale. The recommendations of this report will be subjected to the scrutiny of the OHS committee to ensure that similar incidents don't occur, or if they do, there should be mitigating measures that we have and protective factors built in the system to minimize their impact. Muhasho wa mutakalo Gauteng u khou lwa na u vhuedzedza tshiimo vhuongeloni ha Tambo na u thusa vhashumi vhane vha tshi vho vhaiswa nga tshiwo itsho. Vhaṅwe vhashumi vhaṱanu vho huvhalaho kha muthuthubo uyo vha kha ḓi senga na vhadzimu.